燒食。馬來西亞係用手食飯嘅，行山咯喂！行山仲有一個好處，你可以喺個山嗰度揾更多嘅菜。比如講呢條路係可以去到嗰個位嘅，忽然間你行錯咗，唔需要驚，再揾翻個出路出嚟，咁你可以去到同樣嘅 destination， 係咪？其實同做sales一樣。呢個方法行唔通，跟住尋找另一個方法，另一個方法行唔通，就第一個方法唔得，第二個方法唔得，第三個方法，到最尾睇係第一個方法唔得 ，close 到個小時，好多方法，一 close 到小時。係好開心啊！有嗰種滿足感啊！唔可以好似我哋行山咁，行到嗰條路行錯啫，唔想㗎，唔想揾另一條出路。到最尾你都係回到山頂嘅，得我或者掉翻轉頭，你落山，你迷失咗路，係咪？你跟住嗰個水源。一樣可以落到落山，個道理一樣。Hi, I have exciting news to share with you today. This is my first sales book. What 30 years in sales finally taught me is officially live on Amazon right now. I'm so happy to finally get this into your hand. It's my 30 years of live work and my sales secret all in one place. Go and grab one on Amazon right now. I can't wait to see what you think. See you at the top. 睇下我食咩？永泉啊，helicopter。哦，好耐冇食喎呢度嘢。睇下有咩食啊？呢個係 standard 嘅。standard。喺度等，好多人啊！不過今日神奇咯，有啲價錢標晒喺呢度，價錢標晒，同埋價錢你睇點樣筆？Ya kan? Biasa punya satu. Ha? Biasa punya satu. Ayam kecil kan besar? Biasa lah. Biasalah. Mari belakang. Nah, itu lebih santai. Makan sini. Ayam. Ayam paha, telur masin. Paha. Paha telur masin, lepas itu daging satu. Thank you. Kaya patah ni pilih boleh yang tu boleh. 好嘅。 Pilih boleh yang tiga ilah. 17 OK。 洗咗手啊！馬來西亞係用手食飯嘅。呢個雞髀正。
一流。料理啲鹹蛋幾靚，幫佢啜埋殼㗎。一流。試下啲羊肉啊，炆到好靚。佢仲有一啲當地嘅辣椒，呢辣椒好正，呢辣椒係配呢個黃瓜食嘅，好食好食。翻嚟咧就一定要食呢個。細個食到大。呢個雞用嗰啲黃薑粉啊、紅粉嚟煮，好好食。鹹蛋，全部辣椒。好有滿足感啊！我諗住好貴喎，呢兜嘢17溝半啫喎，好平好平。你睇下雞髀幾大隻，好食好食。